Salam alaikum, alaikum salam. Bayat Rabin, terima kasih Dadil Hukumat Fanan. Maskinitos no kasyaw muraan. Tachachos way alaf yatagran. Ella sunig yamay sibarama. May sibarharan nam. Vaswa Sin se vas manum Sistindaraon Ya se vas jan may Sipan agwan In se And that's who we don't say let the creya don't see vanaf mos leka jou vrou sy is mos die ou sy is 'n slegte pa vir jou kinders ja don't see vanaf mos leka jou vrou sy is mos die ou sy is 'n slegte pa vir jou kinders ja die meid die sok Say shock, want Dodootje loopt achter aan de rok. Dat is zo lekker, baie lekker. Die mens is krieken, baie lekker. Doodje moet niet worry, baie lekker. Die mens is shock, dat is zo lekker, baie lekker. Doodje loopt achter aan de rok. Baie lekker. Dat is zo lekker. Die mens is krieken. Alsjeblieft toch, Doodje moet niet worry nie. Vrouw. Doodje wanneer gaat ze inkrijgen? Ja. Doodje wanneer gaat ze thuis blijven? Jou kinders vragen maar waar is pa? Doodje wij zien een wie is klaar. Doodje wanneer gaat ze inkrijgen? Ja. Doodje wanneer gaat ze thuis blijven? Jou kinders vragen maar waar is pa? Doodje wij zien een wie is klaar. Doodje vanaf mos leken jou vrouw. Zij is mos die ou, zij is 'n slegte pa vir jou kinders ja. Doodje vanaf mos leken jou vrouw. Zij is mos die ou, zij is 'n slegte pa vir jou kinders ja. I know exactly what I'm doing. I'm Colleen. I've been a permanent casual here at Curl number 7 for 6 years already. There's very little you can tell me. Man, let me put you in the picture very quickly. You took a terrible box for this blow dryer, and your box is your guarantee. That's why I can't let you leave the supermarket with this broken box. That's why I had to call my supervisor, Bunzaya, to bring you another box, because your box is your guarantee. Here, Bronwyn, kyk die tief. Maar was die nou by Westgate Mall op die Cape-Flats? En sy het nou kan en sê, Mami, ek wou wheelies hê. Ek wou wheelies hê. Vir Christmas, ek wou wheelies hê. Wheelies. En ek wil hy Spider-Man hê daar so. Ek wil allemaal hy goed as hê. Giewe my daar, sê die maar uit jy wou. Fuck! Klim aan hy voor controle. Hier daar voor controle. Mami, klim aan hy voor controle. Zij zegt, Sally van mij weer.
Check nog nooit van mij. Ik heb nog eens achterbos ook met Jago pakken. PlayStation en wheel fucking play. Hij stop. Nou, ja, dit nou 'n situation. Hier by sy refreshment station, hy bring die slawe daar van Java. Al die boere is op vacation. Ons bly daar by ons location. So begin die copulation, integration van die nation. Almal is intoxicated, almal is intimidated met die rules and regulations. So begin die separation, so begin die groot frustration, so begin die devastation, so begin die agitation. What is raak interrogated, mutilated, incarcerated, liquidated, frustrated. Kykie, en die wat oorbly? Hulle raak domesticated. Welcome to Cape Town. Let's see you smiling. Put on your dancing shoes. Cape Town welcomes you. Welcome to Cape Town. Let's see you smiling. Come on and have some fun. Cape Town's number. Cape Town's number. Cape Town's number. One. Guza guza, sexy guza, ah. Guza guza, sexy guza. Now Mavis, she comes from Bishop Labour. Yeah, when Mavis will final save us. 16 now, she's full like a bus and she makes us just so. Wat is die man se naam? Nee, moet akamat. Sy kry het nou agterste voor. Wat is die vrou se naam? Nee, ek vra nie wie is die vrou nie. Wie is die man? Hoe moet ek weet? As jy mal. Hoe kan praat jy? Ek vra nie. Wat? Ek sê, Wat? dis die vrou. Wie? Nie wie nie wat man. Wat? Jy sê so 'n bloody klein dingetje van my kotjie, se bietjie. Moet akamat. Just get a Yes, packet of something like my jou sugar levels and weet jy maar It's getaal. not my sugar levels, man. Nee, just stay calm. Stay calm. I am calm. Moet akamat. Is not their real names what they putting in here. Is net byname wat hulle aangesit het. Holy moly, roly poly, ja. So wie het 'n baby met wie? Sê gou vir my, sê net vir my. Man, what the fuck? Nee. That is impossible. Nee, hoe kos kry jy man? Ek sê man, ek weet van wie pregnant That gemaak. is disgusting, moet akamat man. Don't you tell me you don't know how they make babies. Now what that got to do with the price from eggs? The birds and the bees, moet akamat the birds and the I bees. know from the birds and the bees, hy vat 'n man Wie? en 'n vrou. Wat? Het jy doof? Nee, kan jy toe weer So sê, wie is die ma? Wie is die man? Ek weet nie. Maar jy weet man. Weet nie. Wat het dit dan nou net gesê? Ek weet nie wat. Nie wat nie, ek weet nie. Weet nie wat? Ek weet nie wat akamat ek weet nie. Maar as jy nie weet wie het wat met wie gedoen nie, wie is wat en wat is wie? Jy sê, ek weet ook nie. Wat ek vir gebied het, is wie doen wat met wie, nie man, maar jy weet nie, jy wil nie weet nie, wat jy wil nie, waar nie rondom taal nie. Jy sê jy wat die pakke ding gelees het, wat ek kan nie eens lees nie, jy kan nie pakke lees nie. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68.